E hoki atu ana te waru te kau hoia ki te wāhi i pakangatia ai te pakanga o Vietnam. He haerenga tēnei e kō manawa ake anō ai ngā mahara ki te tini me te mano i hinga i taua pakanga. He hoki ngā ki Vietnam, e hara mo te pakanga he whakamau maharatanga ki. To me, it's going to be a journey of closure, because this journey for me started on the 22nd of July 1965. Ko wali woka tētahi o nā hoia i haere ki te pakanga ki Vietnam i te tau 19 Hoia tētahi o nā heteri o tāna mahi he whakahoki kōrero ki tana o pe taua. It's a journey of remembrance and remembering our mates who died over there. Anei e tahi hoia omua i ki te ākanohi i te mura o te ahi. E oi he rereke te take motara ua haere i te neira. Hea e te take e haere ana koe ki tāwa. E rapu wahi nea, ko ke menga te TV. He kōrero whakanahau noiho pēr tērā. He oi tērā te kaupapa matua. Hono tēne haere mai ki te awhi e ngā hoa. Rātou mau mahara ana ki e rao ngā hoa e takapa mai. Aha koa nā mamai e maumahara tonu ana a wili ki nā wā pai o tāna haerenga ki Vietnam. I don't think I can mention it on TV. but you know, the nights at the canteen, you know, and singing songs and telling yarns and plenty of laughs. Pērā i te wā tuatahi, e hikaka katoa ana nā kraua nei ki te huki atu ki te rataha o te ao. Nō wili te honore nui, mana e whakatakoto nā puapua taua ki nā hoia i Vietnam hei te rā o Anzac. Rāpaera tāwhai, te karere.